Biamono naende mwancho muligereria maega Gusanga no mito Brighton makoli asa magazeti ya yebiro tokumanya mange aliagande tokoleka ime na isiko yense ya Kenya ende chine chingaki chingia omurobelio bwe Obochenu Jumanne ekero no bageni baitu baikira studio towakangambia mono because they kept time igoba chachinsa kamili ande ntitu abanyoli kidogo lakini nene ntoranyoru atambe chinsa na chechi ekero togoswase nkwana yeli tukolia lero botambe tokotebanga ekerafe yao erebuja nigemerobeli yao egoikirana kwenda nonye nekibago gwakore merobeli nde yonse kolende kero ruarete nigegotoka ngatobwati nguru ane tutaite toruare ekiagera abanyagitari baito mberuete Gusanga negetaseni kya Ndizi TV asomorobeli bwensa kekera litikolia Jumanne batomanyia mange kiagera maroiraro ni ntwakolema ayo no mugondo gwa marwaire lakini rende ekero tubwatetia machiko tuamanyire nganki gekoreta maroira ayo nigo tugwetanga egere tuamenya magima abwate afya igoli tikolia rero baikirege gase studio tayari Gusanga mo 90 asenchera yo boikirano twagotainga tuchukwanira igoro yo mochando gose condition ya Fistula I believe ngata ko baborwaire kolende daktari na tobeke biya boronge ekiagera no alegeiga ase studio go bari bagotobwata wetera senchera yo mitandao ekiagera nigo toligereire all over the world gendera gotobwata Ndizi TV News digital abonensemo ya Facebook na tuli live and direct boygo YouTube na tuli na Ndizi TV News na bali mogo tulikere ujumbe mabwata maboli gochase daktari gochase bageni baita se studio na mogo tutumera wetera SMS number eyo iregorabu ase TV yao gosenigere 0792 192834 abuna gotonyora egere tugwasiliana senchira yo boikirano tiga twebekamo twaregania bagani baito egere bachigototebya nga mbarabia batokali na barabu ase studio egere tomanye gochako morobelio asenchira ya bene gobana tobeze gusukana nyangake mona basubati nonye nabagaka ikaransa moike ekiagere nkwane ye nige tolengete twensi karibu sana ase studio baba how are you Watari mago waikire Ndizi. Daktari, karibu sana. Ase studio. Aiga na Ndizi TV na watoko chatua koraiga. Tigango chakire daktari, omanyie mwanchu moligereria amalie tao, daktari nga yaiboire, otari mbako ikira ase studio. Karibu. Pia mona sara. Ilietalia na wati ikira goteba. Yes. Ngoro go Dr.John Omboga. Dr.John Omboga no moiboro wa Kisii County. Okay. Alias constituency ya Bobas. Asa tokoro kanyangoso. Okay. No ngaboiboro. Lakini asegasiane profession ya ndo munyagitari babangina. Ya ni obstetrician and gynecologist. All right. Na ande kubwata nayo. You want a specialist ya fistula specialist. Okay. You want a surgeon ngororia mwana fistula. Ine gasina byango kora na nyakore myake mengi. Okay. Igaiga Kisii. Ngonya kora senya gitarire kurute Nairobi Family and Maternity Hospital. All right. Tigo toka Kisii town. Go kwenda kuchinjira yegesa market. Senara ya gorukumigingo. No aire gorobeli ntambega. All right. Kisii gaino. Okay. No ngo korera asiane ya fistula. Okay. Manya korera matuka mongoro. All right. Waro na ba gojana bange. Na berengo gukora operation. Ba bwene bali basabe tuburo fistula. All right. Asante sana Dr. John Omboga. Daktari munyangongo nerora konyera magima mange ntuchikuligeria senchero bikirano nigari gynecologist tulikuligeria basubati mona mangana reproductive nabayigo mangana fistula eyito kwanera rero mangana gynecologist buna agokore obokore bwaye ande ntomorangeri tukwanera nseme yo because naende eyo naende nenseme ende kolende rero bado atugokwanera mangana a fistula kwa bahati nzuri ntobate omugani gatiga igarisa se gobane tora masasabero isekuligeria daktari noyo masasa sisi ndio kusema hapa siku ya leo tiganera atatebya ngana kyakorokwa ntumanye nere na kyaikaga igase studio nkiachiri Gusanga naye karibu sana baba Samarita Margaret Biaki. Okay. Omboga komitono ndeli. Moiboro Kisii County. Ewonge ya Bobas. All right.
itumbe. Okay. Nanjo natarire iga. Chekorora yare iga. Nje ningwano porori wana ya naiterete. Okay. No yatakanya manyete. Aya manye. So arora manyanga na riaya na kore bana na kore tu. Yes. Kana ikire ko bomuntu nande. Asante sana Biaki. Asante. Mbia mono Biaki akorwa itumbe bubasi. Daktari akorwa nyangoso bubasi. Kuri daktari anomenyete gase umachebosonge kyagera no awikirania bokorori bwaye kurwa. Karukwa amanyire iga oyo ne fistula survivor osorio eteire bokongo bwa fistula ende otokire karo mugima ari bya kabisa muchando yo no erete na chigutumanya mange how was the experience daktari na tokonyagega ku understanding a fistula ngeto kieke muchando na kiogocha na kitora yotange na kiokorwariwa na ende na ki ora bwene igobona na kitokwanera rero onde bwenso bwatari borio igoro ya fistula to baisa konyorwa tumari tumao kubolia kwa wetera sinamba yesimi yunagotebya genda se mitandao Facebook tonyora ria live na otole Ndizi TV News digital YouTube na otole Ndizi TV News na nyeno go tweet na bomo tweet at Ndizi TV News tochake na daktari uratobeka ase foundationing ya abantu banyare kumanyanga fistula nkiego mantana baranya uko iwa fistula for the first time tana konyora murwaire tana konyora ndore related asomo chando yo igona bokora toleire foundationing fistula nkiege condition kieye litangani karibu daktari pia mona sara Bueno, fistula ne condition ego develop ekere umusubati ali murito chinga kichikira chikonyora umwana nza chinde kwanyora umwana liriga konyora umwana umenya ali muno umwana liya gutirimbuka ngo ikambore yitrase contract era goli metinya likianda liya bere yanzo contract umwana anza gutirimbuka ndaibo sajinde kwanyora so umwana aro monene usomo musubati amauga yaga tokorga ye perivisi garamake umwana aro monene mauga aramake wana umwana usinyuweta wana kero umwana usinyugutirimbuka obanga gakwama igatene na gari muno ali asate nene kuocha bosio tuwato mugoki mukubwa maji uchimaga tuwato mukubwe kwechoenene wana lirio omutwe obo umwana o presri asumugo bwa maji ne mauga nari kurwa tuga pipe kipon akere brother ya menya ko press between omutwe umwana ne mauga ali pipe yaba press di mono yani yaba tumono kere yaba tirumono igenda to gwata ye mekinera garanta manyinga brother zabra ibocha se brother wana manyinga ali ko cut off kera bere cut off bona with the time cells chiaro chiakwa what we call necrosis ya zero gaje Gosanga chiakwa lichiakure after a few hours or a few days e communication yame gutoko orogoro asomuko we brada ocha senjira yo iburu kuna physical vaginal fistula igona na physical ne brada Vagina na se yoro iboro if you still want communication kwa se blada mu kubwa maji kuocha senjira yoro iboro ina motokoro ke fistula engenjende umuswati oyo after some time kwanza gwetia maji kwanza gwetia ali asenjira yoro iboro iba macha bwenda gweta asenjira ya bwenda gweta anza gwetia asenjira yoro ibona to nge face ko vagina fistula ina visura ekera bone ko ni boro bugochimagega kero muturi o compress ria mauga na tokoroka yo mongo chinza to sacro pons ekero muturi o pressiri against that one kwanyara similar condition ya develop between ya rectum ne vagina kwanyara communication yeyo kwanyara musubati echo iba gwetera gale sonde gwetera anjira ya buronge yanza gwetera nanda asoro iboro kwanyara musubati yonza jinde igago etia mache atabu ati break atabu ati keteneno ago jarioka ebe mambia ebe mugaso ebe mbutuko ebe sajile Jones iga maja gwetarioka osencho
one ye kere kurugwe kere kwando isajo yoto konyo ke recto vaginal fistula recto from the rectum a communication mocha se vagina yoto recto vaginal fistula so samna na chira occasions ama at the same time ose onyo wara wote fistula ya machoka ose yecho zajine nande kwanya gero mwana ro monene mono Dia ko musuguma otanduka. Kwa myaka nyaro muswati atandukete mbaka bono to ikomanya nga yinjira yoro iborere nga injira yejogere ndo. Kwa nyara gere one complete. All right. So those are the conditions chigo develop na jitoko ga chief fistula. Okay. Chigo develop na kero ngina ka nyaro umwana uri ukwa marimona sajinda ro manene usama ugo yo mwina ro moke ukwa mamono erinde fistula ya develop. Okay. One those are the causes and that is fistula. Na begocha igo. Gegocha during engakiyo konyoro mwana. Yes. Ekero muswati abinire wetania kerengo mwana taligocha iga mauga yuni gabwataine. And what causes you kubata no kwa mauga? Nchiroro njinji tokenga obstetric fistula. Okay. Obstetric njiyaya chikorendwa kulingana na childbirth. And fistula njiroro chigoja na infections. For example, mondatu wale infection anyane say was to go keep in your body for mwamaira. For some time goje yale the communication. One jito fistula chigoja as a result of infection. Aya fistula chigoja as a result of trauma. Trauma sajini kwa nyarose bana ngucheza baleke oso gunze monto terali gunze obwera ose negete kianda kiaso kia bochara mpaka ruguru ngano so fistula like that right ingenje nande fistula nde gocha through cancer mono buna bangina ntubwate condition donga cervical cancer ijire condition imbepi yes so cervical cancer ye akanye kile stage ni what stage go stage 1 stage 2 stage 4 wana kaya kile stage 4 wana konyara ya spread ya talire ya kila somo kwa maji usujia secho na ngorendere fistula so those are some of the other ways fistula chigo develop lakini nilipoona togo focus kabisa na obstetric fistula nero tutage togo focus na de to we prevent but all others including cervical cancer nero na to prevent ekera baswa do screening baada mapema screening Elinde chisali chiliko gachimbe chamana mapema fanyoro saidizi. Asante sana Dr. John asogotobeka borongenga fistula ngento kieke na inde chinjira chingani na kinchire church fistula gocha inche by the way kwa umeni enlighten kwa sababu inche manyete fistula gocha liyo kariyo montago nyoro mwana I didn't know cancer ngoletere I didn't know trauma ngoletere so mancho molelia I believe even rape rape leads to fistula. More especially, na chipea jinango ta uchigo to chipea chimbe, ta kuma injira yo iboro, injira yo yecho. Fistula ngo one we can put under trauma. All right. Mbia mano mwanchi muligiri after daktari atoigulire igo. Bono nintagete byake na ebintu nabibi gweterete. Hey, pole sana. Tutebya ngo ngaki experience kiarenge ekero kwanyorete nga gwatwarira umuchando uyo because maybe nabo tamanyete nga noro twango picture nke omugano mokenga na ki kwenyorete gwatwarira umuchando fistula umuchando uyo kore ngigo na nyorete kero na nyorete mwana no manene nke 2005 aina nyorete mwana no manene na ndamunya 205 amnyorete ka urende nkabanga mwana yakabanga naira jinga kichintambe go chamuna takitari ke okwana ono ka guchigo takate bana bangana no rochega siawe ba kormana tan kormana ba korterende basari aro na chande gete no gotara na ariko nari gotara na monta kaboro kongerinya gitari agumbu onende spirit ko una gende ende ngachanga bangana we na gende njikabwa na bwenere ngaba nganyoro mwana okabire na ande nganyoro yo gatatu njindu morenga na bolende na papa kale ko bayiwa ngaki kwabete ko bandando
abangina banka bali abakuru, they use even their hands like this. Yes, yes. Lakini bone shida liende kinteni ina asi kinteni ine amacha nkocho tavuka na nyora macha so kira magurusi kukurati gabe yake tatwenda ngorake so that we can get that picture so clear. Baka gutandura turatebe, yes, ekagero mwana agasoka asoka bagote nabo kuna gutumika echumbi wesiberia so that obwene enga kinga nina kiyako irete mbako ugachakora abwena lenda yekwirete ngegente kinabo kiarenge nomo eli kunyo wisibi no monyo na gorda angini tinye bere no ina ari naruta tinye meti naruta spirit yo chirende shide hija sabiti ono singa manyarende mkonya mena kyumana ko ngabana na baba ko boigo na baba ko ibore kakura ngini tinye bere ngacharende ngabwena ukabwata na boronge na nguyo tolko bwata turengeretio anda nyagitari na wande kile gotana itina maitenga na ki nyagitari ni tabauti na ngani tabauti njeme tungo kuno ko iboro okamayanga karo ko iboro mwana maybe nabo kare gutigara igo okay andi gekera ni nandi nganyoro yo kabere babunga muna nanyoro yo gatatu eliyo robolito bu mwana okabere still nabo igogete abondo wasi no gutara muna nkunya gutara iga nguchinde na nyako muno gutara turocho ko nyako ko kare iga ko nyana na sabu kirasegete nyarukire okanyoro mwana okabere still kolego kindeigo oko yo gatatu na munyara 2010 kinde boyo aguninga still tani nyagitari ono nyande osenge ni nyagitari na ruto ko rwali nachko na itira aguna abeire na abeire one sita ya chokoro kana amachai kinde nei na nyora macha tirimbo after kwanyora bana bonse no nyaro tojina nyaro ri mutanga ni banda nasaliki bona macha na chaka ko ngo itakarenge bado na chaka gocha na chaka gocha ona kinte ni na nyora na tinyiri tebo no kuliga mara bona ri gamu na kiaba okay ona basi ikira no mugakomi all right ana kitole nererende norochi obwanjo borende oiko onda ya rurote na no monto pare ana ona chokorora ibubo na chokorana ke kumbenga karibu nyima ite no abonde ko metinga ninda asinalenda ende ndwali kumbwe no elia macha guiteka kabisa bila breaks ngwa takurya ibinto bwebekere bweti nyonye kimbote kitamba na watanati mangana yera kara bwatera ubiyaki tore nandase daktari igongo mwanchu murigeria biyaki ne survivor ya fistula ereta amanyete buna eresiri igo amangana akareria bangina banka nigo bari gukora sibijanga leto umwana bwango so ereta amanyanga kumbe ni michando bari kumubekera ngo cyargo to eresera mononga ndibona gundwa ngano tiganga nyagitari because all this time koru 205 umwana mutangani umwana ukabere mpaka umwana gatatu still na bari go daktari inkyo oratebye usenkyo orato tebi tumanya ekero montaro rire abamono batari konyorera abana nyagitari I don't know ngambare pakabone go batari konyorera abana nyagitari but in case ekero monta anyorera umwana inka bari serve mali symptoms kiata kere kumanya egera manya ngabono kikera na abinire na asinyiru then this must be a problem tigaminyoke nyagitari Dr.John Andorango asante bona buna oyo iga Margaret oyo no muriro oyo muborire bane bakina arwari mebona babwenira bagure test kono buna erasire fistula jigo je different sizes njira konyora that's very small hole okay and njira konyora it's a very big hole and konyora nena kabisa so those are the different sizes bono na symptoms igo chiko cha kulingana na size ya fistula bono ni fistula karaga sinini atakuwa na leakage mgonjwa ndio kidogo the way she's explaining kidogo and a very take time
for aje kono disinga ni fistula ngabwata because ile leakage inatoka kidogo alafu na hata bo bwanza jinenga no goja bogale kosa konya gweti so na vera iko muda kitambaje goja ko koria resinga ni fistula bwata as opposed ni chiviso chiri nene chiri could be obvious amaja go choga go iteka aterimo kana aterimo go chiga go kupinga na enso kana ya rumo veron so those are the various types of fistulas classified depending on the size utarasuka ne ria sanga nkaba was so I was thinking iga no go chaga all right one kesi kia iga bwate combined vivere all right iya mache na anda kaiguka aliso usasi agatanduka ni yametenga kabagwasi agatanduka kabisa mpaka wano taiko bidade aba nati gote ba mabemanga utaiko manyanga yinjira ya usasiere yinjira yechoere ano muaka over confused yes wana kikereza wana chi symptom after 30 prolonged labor obstructed labor sometimes prolonged obstructed labor guse injury trauma chi symptom omorwera wanza korara na mache amire VVF what you call fescofageno VVF amacha gutirimboga gwetarioka break your time warning bira go normally kero mondo uchi gwetara mache ngo igore keboche gechuire kwa twale sensation yiri ngabon tigo ligiase ogende ase wende bweriri bona mo bandu babo fistula bali koigugo bali kunga keboche gechuire Elinda linga ya asako ganda konyere ayita iyo kebochi ngeyo ichora asabale iga macha go sogalio rioka kabira break ine rabone sensation amacha go nyartana go kebochi singo ichora yes it urge to go and pass urine is not there urine egocha continuous and controllable leakage of urine anakuja throughout igo tali kumanya in other words tali kumanya era bona banya ali wet through all right zachinde kwanyora ifistula gera nene kwanyora abandi bakobeka pampers bali babuka na afford bali batayi afford pampers kwanyora bakoli gichianga jirchingo tu tukoro kama chanjabe osiba kwanyona jiago deranje umongino yo magacha umongino yo garenge miaka yarenge 8 years igan tebetingo menye ne fistula nyal 1981 that's when she had the fistula 1981. So she has lived with this condition of fistula. Agutara ne pagya begete bichanja bimi wherever she goes. Elindo ikonya garento. Onya change. Rimwe kia very wet. All ato change bimi. So that's how bad this condition is. It's very terrible. Ona se yende ya maega. Torginya Obochenu fistula. Endenero ano. Ndiyo. One condition ere kwende condition yaya. Okonyoranga embe ona na embe liegocha. Tukunyara ku hold. Okay. Muna embe goche gosoka na nasonga smugutano yasoka pu. Yasoka lio. Because tukunya sphincter. Indo tunga piano sphincters. Iko chiko chia salika chia kutoka. One chinchiri konyara ko hold tate lite embe liaso chi hold. Inatoka just like that anywhere bila heshima aya echo ekero kuibona njongo yandere jo utabere tiagine jo nabora ganyore ya koleto ngachire ga bwaso so those are the symptoms the signs na chira garo muntu manyenga ande no wate condition ya fistula embe ko soka bila kuhuri bila kupenda echo ya soka without being able to control bila kushikilia amache arazo alio ingenjelio ko unge ke bocha gijura ndoko etia mache tuliko iguwa mache nakuja tu by any chance daktari naiti gose na manyinga gose na by any chance naiti manyinga be mna one of the symptoms wetie manyinga every one of the symptoms na kere fistula is caused by cancer for example ordinary kwa yanaika goteba ukarenga cancer of the cervix cancer of the cervix ilia tari mono stage 4 na vera ike ya erodiri the bladder
ya rorite rectum naende nere rio konyora bago bleed so nabera soke esanga ni na match ige kerogora manyinga gosoka ne kwende manyanga tai fistula yok igote arata condition cancer you is a possibility and therefore we need to check you opanyanga iko cancer na iko cancer namna gani kerogora manyinga iko condition nero alafu naende daktari kerogwa kwanire bintu ebyo symptoms and signs ine amurwire ngo iwakare barorogose bone bintu bikari bibochego borombo unless kere cancer of course cancer is spread ya chire ya iniboro ya parts of the body organs imurwire will present some other conditions like obstruction ya seji ureta gose achire asauja mauga na wako pain lower back pain lakini onye teli related na cancer murwire tai koigu uchungu uchungu ara igu na kere macha ali abere for a long time macha ali nyogeterio ngo chara chenjia ngo sielinza ali se perineum ya chenjia onjuka ya bene tu ya mere bindo binde tokuruka urine dermatitis chronic condition so ina kera udara that kind of friction where am fakia feel some pain lakini macho ke kera sogo kaiga does not cause pain so pain iraja with the time kera very for a long time ira urine dermatitis changes then of course inakuwa ni comfortable for example samari sasa najiga dero yaba ni comfortable waso muruire na no we karanza na no wata what about fever chills general and fatigue if there is infection like anything else na when infection is also more especially kere viscera fresh kere renke ya very fresh lili to sanga nyoro to mwana wangoiga na kidonda kile kiraje wala gatoki ngiraje ko bwena it charms chisoro even infected about present with the fever high temperature respiratory and fatigue or those as symptoms of fistula accompanying infections lakini fistula yoga yana will not give you fever will not give you fatigue and even pain the chief symptom with your maje usecho usemea and control wow daktari that's a very bad condition na condition ni mbe era make you monto abana yana isolated bweka ndingo chale ko tatebi Margaret biyake that's the name Margaret biyake producer ya mboliga ki na kiwa na mageni hiyo it is Margaret biyake asante sana ina condition ni bwatu busuku Margaret totebi bona korwa kwa konyora umwana ugatatu still okanyora nga you are like that nabo igugete na bamacha kuna gweta na ngwale ko bora one ekabarende limuga komita cha konya konda marama nkana gotaka ndire nkonya gukwanire ndibona kiba nonda kole manya saya sa gutuka nyende kurwara lakini magi abana batatu kikwara konyoranka ngwara clinic ngwa gachire clinic yarona gachire bya lakini yego ikera nanyora bose besa teyo nanyora umwana all right utaraga daktari clinic munyagitari na determining karokende no bwate a problem around here detecting karokende no chego to that problem so that ya advise you come to hospital. Yes, thank you. Pono ingenje ndiyo prevent kusuye mangana fistula kuto device abaswa device ekerori murito yande clinic yando check you kero gande clinic daktari ngandaro kurigereri upimo mwana upimo ro mwana ngakiangana ngakiara ire osnara ire bije gosara ire bugeka usa tangane tia magoro upimo muturige osoro monene osore sinyi amauga ya pelvis sorry amauga ya pelvis apimwa aligereri bunga mwana ari weta ina ire gasi ya daktari Pono gende nyagitari daktari agupima ekera nyongo mwana ara monene pelvis irenke obwati wesinga bono tonya mwana normally togende cesarean section that way fistula ya prevent nande engenje ko biniranga umwangino binanga na matuga bere mwana tanya gocha inere go predisposed to fistula
So tiga ko nyorera bananga. I think bona asitwikire bono. Yes, We yes. are moving away from home-based deliveries to hospital deliveries. Yes. Tiga abaswati beto once bi baje nyagitari banyorera bana. All right. Ali nyagitari chances cyo konyora bisura jirara. Chireles. Because abaringoli mbaro. Bago bimbarigeri. Baroyo ayatori byoto konyara konyara ruti. Bago adwesi ruti yera safe. Asante. Mwancho mlelia tuna Daktari John Omboga oyo kurali nyagitari ya Nairobi family erensa miyengo bunare Sonia wego chigesa no nyagitari yuere ya baswati bale batu muchando Fistula. Margaret biyaki nigale survivor ngana bwatu muchando yo na eruchaka gotetebi hajani kuse safari yae ngana ki enyorete ngonyoliro muchando yo buna totebi umwana mutangani 2005 umwana kabere 2010 and 6 after 1 year after 1 year kanyoro yonde oyo gatato 2010 nabwo boko bwate. All right. Bono musajanki acha gukuramira nkikiagera tacha gukurama Margaret. Ntikiagera ndama aria sabu chiyo kenda agutonora ngama chara mangi. Ucha ndo chari. Bakani gara ndenga weni chemi ya machi. Wa. Ona ga wote wikere. Chemi ya machi umethene nsoko. Nsoke gosoka machi. Ono ja pidi humatara chiko ikasende na ninde nege chance beki takitari ko kwana. Ne ti nyina rangana kamuka. Kino kamuka kori bono tindi utinyiki. Yeah, you. Ono wochigo onoro tereri otebe nene no ena sari gatayigeti. Yes. Okay. Oni ikira baka no ene karabana kugositwa gosanire na bagote no nteiburu. Bono bo take advantage of that. Na chikonya kuibori na kibono kanda. No inoro gendo ruane atambe tinari kotara atambe. Yes, yes. Bona na tenga ne ko tinga riri na tarire. Kuchimbi nanya kubwata ne nanyora na sabo. Ona ngachanga tegerite tikukwana. Metenga sayari na. Kaiwe kwenye kukwana ba kwenye kukwana ya mwana yanke. Nakenda kodenyi kera sa 90. Ninyore bese nkino ni transport yorombo ali kwenye kuna menyanga ninyora sinda rwali kubusa. Yes. Ona ngingire tega ngonye ngotegera umangana geto. Yani go warwali tukubusa. Tutaraiko. Ngosa na rwali. Ngakana tino nyake. Aki. Ngakana paki transport. Okay, ngwika tulega lakini Margaret amwako yekara kwenda sabali yu atali gwika ere tebole tinga kururi tangani nkwalenge kabireye atakago konya gotaina ki mukango to ene nyagitari onye ndiri ari gongonya tangana ni nyagitari tukongelyo bona bora nyore ngani nabo mechima bu ngo sibalenge okay ona nali okaroti kwirwanira ebuye kabono ona kana tegera umangana geto kwana kubire ndo tanga sayari ngari uno mukusiomi to kona kweresere go ya Fistula ile akaruwe namba ngategerera sana akaruwe namba aronga muri kanse nanda agakwane bintu buna biryo bwate bimanyereryo okay ngategerera nanda gachaka irole bane namba iri kunanyeri kanse ngachanga mwakera ntubika nganyora no muguzi stini gukwana ari kabuze okay kamweresera bako ngombwate gose chaka nolere dinko kobe ko nyagitari kamatebie ni tribu entangana nande ngachinka musamaye bona nakingo chikogandora roba nyagitari bono nakibaho cha gukora kondora mbaho chikomboni ngayina hali kurumaye ngatika nande kora mu proki kai magi enda matukaga sukana boneria sidi kona bona bakekera ndamera bakaza batamanyiti bona ati nonda amasa bakungu ba minto yiga ari na rengere bona nakira umongino yesi bamutei bona sike kurumage gaiga kurama nyomba inumwega bona gaika bona gasokari ko ai yes ngara bona yabiru bobi chingake sabunga oroganda karona chire nguchina chandi kera chira sendo ndama onamira saba bamanyire ngamagi ne chemichemi bona ategerera umongino namwakira namubori nyagitari bona gwatebate nakie transport yego ikora agande yaye banke ontebi ngotebya sokonyara toge yes ngamatene imokire mambing tagit agande baste yo koria ayediye ye kurito mbego ikibusongo onde busonga sore busi nabona ari nete ikali igaja ste stage sari ngati nororo mageresi agande binasi getende ngo chanda Rita ke go konga keresi mi ka kone konga kera nenje ne mega to tene na be to konte sina ino chengo keresi ngama okay ante bichu ai
togenda bo akambike pigi kongi okondeta gocha iga okonyikirenda sinyigitaje kuruku Nairobi fa gonso ime okwana ba pali bakobera mutwari okwana barabo ndogethanga na kiego cha yaba na gitanda kya nyigitari ni byo koibora tena achie ekigaro kingo chikoganda na kigitari yes maswari gosaba bambo ngorori Lito lyo mwobo kwa begete gose itokieri. Ni maye. Kabege ngoro lito nga wacha ikae. Na bunge kana ro tinde bitumuga ko yo muntu. Okay. Lakini na mutinga nyagitari ngochi. Nairobi Kenyatta. Chini metembo songo Nairobi. Saburi angechiri ona chira na bonda rutingira. Konta irane. Nchina chene kibana na boku chiko igwa tangaza. Elia kwira ni mega ke Margaret na litokubwata bya. Abana mbamaitu muchando nga mama na bwatu muchando. Uselia kura monya abana mbayo. Okay, all right. Alibona na para naika gulende bana ira mutinga Nairobi ngo chera mutinga Nairobi na bona nei mukimo sigo ne pagi uno yangera ese gyo kuma tuneke neke chine mukiri na mutikire kare nyomba mwana yo makena mutikire na mutera chinya gitari obega na igane efe akaikwa rusi ya wiki songo na bwa tana giri okay je kunyike boso mongino ye na munyo nyikiri nya gitari na ikakwa o to saransi onyo ro kyata gitore gon check tai no munya gitari otabu mputu ka gochigo yoro yona ke oyore Daktari John okay elindi Margaret kumtinyo kyanda mutinyo kyanda omwako last year kumbe mwisonde Daktari mwisondo koleta mangana ya koru 2005 from 205 kai yalikingo koru mwana yo mano yo gatenga bayigo wow kakora lendo tukabutagu oyaga chagancheki oyogo tocheki aga chagancheki no kuganyira te munyagitari kiranje kirenda gante bisa korwa ligoro kwe kare malenda kanye yuni ya nyagitari beka nyere ni korwa ligoro okay bwatera abo okaganya daktari na royo legocha daktari bono toche nsema yao ngakimogo diagnose. How do you diagnose and test for fistula? Yes, thank you. Oh no, sir, yes, please. Ndago tebi about stigmatization ya babira bamenyate na fistula. Ono mu survival itatebi. Kwe kumuga garendoki. Mocha kumurama. Mochejeria. Akaanza kumurama. Sajinda kamuanga. Akaanga kugenda asali. Yes. Esengenje yake. Unateba alikuwa chemichemi ya maji. Ono ichinacho challenges abaruri bari fistula survivors bagwetera abande she's lucky mwaka tamutigete abande mwaka bande igota gutigeti more pamoja she's lucky abande mwaka kumutiga uri muswati mwaka ragendoki onyo mutiga abu had so many examples yes like tadi abasubati abagaka babatigete ekeranya David bakagenda and they went for good never to piscine again abande kwanyara with that condition she can't go even to church ekugara kwande kanisa na kongo aganda gutiokera bashiriki bande kanisa wose guchia mbego chigosoka liuka emobosoko bono mbai kwanda kanisa they don't go to social gatherings konyara bona baswati aba they are confined to a life of seclusion they live in their houses wanda gose mugondo no amenya mugondo igo they don't do anywhere oranyara no yigwe konda baka baba depressed so another condition depression they come is depression so yorenge happy chovyo wanyara bona because of this condition everybody has run away from her she has no support social support wanyara very isolated baka depressed so that's another major challenge condition wajibatuara ayigendo kende gocha bale wanyara kero mwana baire kabisa ali foot drop nsajini wanyara mugoro osinyugotara osinyugotara bale so ikinda sanata challenge yaga kebabera to fistula aya na hiyo stigmatization mungino yo magacha kore mungino yacha bekuru ensemo chia ikongerogoro umungino yaga chokolera
Awante biyani abana bane bangangire. Yes. Bana bane mbakongikange. Tingoro sindagera bagaliendo. Balie. Esenge jaki mutioka match. She came crying, depressed. So, no challenges bagwetera abarwaire. Bono tiangorenda se risori kwamboli ngito like moko. Yes, sure. Komeki diagnosis from history. Toko no history omoswatio. Okay. Tombo bolinki yakorenda kwanza marieta wanimo akyokorokwa miaka yaonga kinya ikwarukorwa aya yabana balengo bwate ngagwa nyoreta abana abo operation osona modeliver ishida yakorenda nereri obenga na mache osana mbeo osana chwewe tabire break kira tutabiri yuko twa the history eyo twomya kumurigereria togenda na physical examination twarige go establish if history nero nyekero what type of history is okay twomya go check twomwira serum nere tubwate tokore examination yes kama ni mache tokore ndo kunga diet test diet test tokobeke liquid ile karad tuanye beka uchintu te into the bladder. There is a special instrument to go catheter, to have into the bladder, to have a diet. One or two aligeria, of course, to have a chilite to be a two aligeria, to a seguite guru. Aria seguite guru, Tommy and Tasha the Fistula. Okay. Yaga object yakamoko weka. Is it painful, Doctor? It's not painful. Okay. It's not painful. It's comfortable. And it does not cause any trauma or any pain to the patient. It's tolerable. Patients are able to tolerate. Oh, enakanga mukargo babeta msindani ya magandi so that. Itabu ati pain. These are very straightforward. Okay. Itabu ati chungu yoyote. Nake maana kwa tawar daktari mandana wala topangega. Na tinyu wetu. Kaiboikira. Do you feel any pain kara check it? Before the operation, okay. Tokobeke catheter, tuabeke dye. Tualigeri ngaye kuruera ko. Okay. Of course yase nyante azi, there is obvious na kwata kwa ranga there's a communication between the rectum and the vagina. There is no barrier. So we are able to see that. So that's how we make the diagnosis. Daktari, ana mabulina mango toko boli bakatosin. Aiga karomo gupima ekatete yo kwabekire. Nkai mogo iki. It's around the cervix usinkungwa na muri deeper mpaka into the bladder. Okay. Through the urethra. To the external, opening sa maja wedra. No togo nyeti, to nyebeke bladder in. Okay. To nyebeke bladder in. To me akorende dye area. Is a liquid. Okay. But it is carrot. To nyinche through the bladder. Ono liego soka. To me ase fistula. Adi no korrego so. Yano to nyari no ya sokera. Adi my fistula. All right. Mancho maligia diagnosis ndo kutigera banyagitari lakini daktari otemere ukibeka burunge. I wish next time daktari garohocha ochoche with those demonstrations better. So nalitoko ravia but inchina Harold kabisa no mancho mulia ni metenga na bwate timorobili umanyirenga ngakimo test umuriro bwate umuchando fistula ateli painful montara bugenga anko yandanchi kubambwa ngakigose kare gokorwa bali more nyomba mu bwate that problem esoke gocha Nairobi daktari ngo totebiara mange ngocha toli back to the hospital tolenga services kich pa korwa besides fistula chindenchiroro na kibago kora igo bono kiria igo to bese gusuka no nyanga ke karoto na Dr.John Omboga yes amo na mongina Margaret via kiyore survivor ya fistula ekero watebeti mwako you are going to Nairobi mete ko Nairobi na no mundra wako ga Nairobi ere lakini ere bosonga daktari au examine libuna tebire mpaka kanyora which type Margaret ya bwata ya fistula Margaret iga bwata chance iga bwata fescofagiana fistula ili ali wetia mache na igogete ali sense ya usasi na cho ya lengi bwasi Bona venga ya no mwaka go confused ta kumanya yego sago chi bana lo soirema ma ngali bagale nini those are the challenges wa ne condition bwate usoku sana
After that, Margaret, indi mwaka chumanyanga wano noora maybe na chite gokorora, did you make any communication? In fact, you know what chande not but even your parents back home use basikaba min use work where tayo week. Tinta ebeti mwe onde wense aropi. Tego mwese ko minta ero jo mona mata ebeti. Mama piti mo tete na wanya bakomo. Tema ko mukili ogigorake. Yes. Mama mo tete bakomo iso. Bakera chitu kustokera ngani ndi nyagitari. Wana eri na ikanyagitari muna na tebi mo ko mitanga Nairobi ngochi. Era kamanya Nairobi Kenyatta. Yes. Kile Kisii. Wana eri to ko muna na gende dia kabere keronara aro limo. Ma bitina chikorwari ubu. Okay. Ka Kisii mingamote istiri. Na onde Nairobi. Okay. Mone keronara wariwa na chire wodi. Nalina Kisii minamote bono ni gonde Kisii metali Nairobi onya kutoka kondora na bogo chondole. Ekora bono na ruari. Bono imeyane na ruari. Bono na sekendenge. Okay. Ni rieta ise kondiri kere Nairobi. Go bono nchitana meta sana kuyo. Okay. No na reto. Na ba chitaka nyore ne getanda ndi wodi. Akarama ino monto na ruari wo. Akanguriki angureta akaira na kuchiki. Ni tauni ma kolega. Akaira na kuchoro. Kwa kanya kondora. Bona na kureta matukana tano. Then bakanyigorera. Kagenda ka. Wenire. Ndo muntu. Kai. Ndo muntu. Wena depi. Inde buja. Agota sendali. Esabali yunagi. Ere buja. Ngenda bona ni ntare kurwa bakana ni tauni batili ko ibugenda. Okay. Ndo chino muntu miyolenge kera amegeti safari gocha nyagitari gokora. That means singa egenta bwate ne rirendo na masajo ndo bensi yakumete munankieke. Ne no gukora mana ukwarenga magoso. Nachitaga apologize kero kende pora se nari gura korama. Na sabantu. Taige tu ko nga pode no tatigare kero bone kero na ko me ko ko to mitinyo to kero tu aruro. To tero na be kwera. Bone kero chugo na na boringa kinhimbo ikere na konya na alenga ya itabauti ne. Okay. Igo manyanga na konyo tunya bitari. Okay. Bia mono sana kwandiri bagwa ora tebi daktari kende. Ora nyango na gosoko omate bya asante lakini kwandiri bagwa ora mate asante ni public. Kero na murochi bintu biri abegete. Na bone bana abegete chiga. Igongo asoka bale encheragete bamanya. All right. Daktari Margaret otebirenga okamorosia. Do you operate on that part? How do you make montoba bujana ende buna igugete like that na ende buna aliweti? Bimo nasara bona kerana murwira achire na mochekiri na kali diagnosis na staff na kwa Fistula ita VVF ose RVF ose tea. Wana gongo mubanga for operation. Okay. Na mubanga kuna preparation unafanya tuamo staff kwa staffing kuzi murwe kwa tugero operation tutagetioragera. Okay. So one time tugona nembe stomach. Why amurwira talikoragera daktari nebuli riswali so much. It's risky. How? Die kera ko tumubigeta mario galia anesthesia. Okay. Endagere ria. Okay. Etara gere na bara ni aspirate. Ni aspirate. Okay. Ya mochoki. Tampana. Ere magana. So we advise not to bara to reduce the risk of what we call aspiration. Okay. So tuamo bima tuara kiwango kia manyinga nga kibipimo biera paratori mbiebira sukari mbiere pressure mbiere manyinga na isa ene bia from there the to nyore mbiare tuamya prepare for operation. Okay. One ko operation one go depending type kia fistula. Okay. Anya VVF then we repair the VVF. Nimpa to choose nimpa we repair na mbosia ngoleria goragendo ya teacher. Elinda maja na sabweta no normally. Anya ni ga lima ga sata ndo getabobe na nimpa to choose na nkorosi kuira na buya bunale unalenge na resto what we call it anatomy. Orindo mumo ngina babuna bobia obwenero mugaka. Okay. Mugaka ndo so mugaka oya mugaka oyo kumina kai. Na nenga kia wa kwenye mkore nje. Kinaenda kwa baba yeye. So that's what I do. You choose it konaye. Ndio nafanya. All right. Na roli bolio mwancho muligeria boleti but I think kwera ni area boletinga umurwaire fistula kera kiunya gitari ni injection yako gubuna part of treatment ne chintetera komera gusene agantu gutega ko inserted so that you're well. But I think kwera ni it's through surgery. Is this major or minor?
Oh, it depends. It depends on the complexity of the fistula. It can be a small hole. That one, I wonder, within 10-15 minutes I'm done. But again, in Balagocha, na kubwa. Buno mungino yo menyere for a long time. One of you, the nitty-gritties of the surgery are more elaborate, so are prolonged. So that one will take a slightly longer time. All right. So we go depend the nature of the defect. The biggest. It ranges from 15 minutes to even 2 hours, depending on the complexity of the case. And the shortest Margaret is 10 to 15 minutes, 20. Depending on the nature of the injury. So it depends. Yes. All right. It's very extensive. There you have to take a fairly longer time to reconstruct. Okay. And then so extensive. That's when you take shorter time to bring back the anatomy. Okay. How long after surgery? How long a patient recovers? One very surgery, we keep them in the ward. To avoid talking post-operative management. Okay. Onye ne fistula nkota gatole wanda tuanda goturini macha aliguru ase brada ne catheter mbaka aliasana rosia abwenire kira abwenire tume kurusi catheter alia e brada magwera back to normal function na endo nyene ase nchireria ase cho na rango to katole tuamo ndagire ku right diet so ndiko mwadi wetaiko ndagire ndito ya kunyona na mabere ngori igo for around 10 days elinde ntaka ticho bagorandoki echiko because you go strain what will happen aliasa na rosia itapasuka so we did a light diet yetu abana sturu softeners elinde echo chiko light nyepesi esoke without damaging the pressure na rosia na nko batore what we call perineal itching tuwa basibi amajali wo tobeke chumbi tuwa basibi maambi mugaso marogoba of course na antibiotics ngo batole to prevent infection so we take care of them in the ward mpaka tuwa assess na tonyoranga kera be sufficiently ubwene ikidonda geli tuwa bere satisfied ibepona vizuri that's when we release to go and kera ko gendanga we give them instructions what to do at home we want them to bagenda bagenda na ile usafi maji ya chumvi warm kuchipanguza toba train how to do that we train them kera bagenda they continue doing it na and toba temba wasakumara no mugaka minimum 3 months because if they do ile kazi tumefanya takuwa do you tell them no mugako because yo mataibuika aika aliko no mali bali bago chana bagaka gwido lakini most of them ngonya waramba gaka mbayo so we tell them 3 months at least sajito padayo ngo roje go kanda sei no alibuo mwana yo go sumbwa kana enda samwe samwe spo mino go sei no ora kirioro ubona magare ndoki umanya ko ira but they were understanding no bako there are some men not all men are bad there are some men who are very supportive and never understanding babo to liya ndanga kimo ngino yona ngana and of course na nembaro bande watali understanding kero mungina nyore shida ba mutiga ba wokawe which is not the right thing they should be doing they should this support babe supported babe shown love compassion baba shurikere ndiye nane ndana depression ali ko reduce lakini wanoroje mungino yiga tali magosa koreta umwana ari konyora badi mbaya ya bere na nda yabuno mwako responsible you walk away you see now you unachangia depression mpaka mtu anaweza jitoa uhai wana tuna advice wase wetu omungino kanyore shida buneyo tiga kumutika musire mwikange chinga gino lyako kaneti kabisa umusire
Elinde mpaka bwene. Asante. Mbia mwana omugaka nago yatimitinyi yu etato Margaret alielewa? Nagita limba ndikete sakara akagana bana somete chindagira chibona baba ligete ana temete kondete. Okay. Na temete kondete na kutiga muna tigite. Okay. Ekaera. That's better. Daktari nganete turaenda somo tumokasinini tukoirana ora tatabinga atebanga alitibiwa bure bilashi. How do you work? Then where do you get the funds to do all that stuff? Asante sana kulinde nera chiko totebinga kera netie wanchani wali wakare bokairana akanyora even friends bono na ninkiara atebya basubati bali bataracha nyagitari na barabu basoke bakonyeke kulinde tutarendo mutima ko daktari ndo chimbara bagenda tubate wetera century ya online Ndizi TV News digital ndo chobeshae agoteba following asante ndo che Dennis Bosire Nyakundi watching live from Kilgoris ndo che Marian Daniel agoteba following on asante sana ndo che Brayo fighter agoteba following from Tabaka Bomware ebinyoroim agoteba nga tunashukuru sana for that sensitive discussion endrago tuma ujumbe ya gogwetera senchira ye mitandao ndo che Peter Ngoge korobonchari anabu yeki nere no alime ndo chimbaka yule mmoja kwa diaspora bagende tukubwati mu rubelio bono mambia na bali batumire gwetera asenchira ya SMS na ino ndo che Valine Bikoro all the way from Suswa agoteba following skinly congratulations to Margaret and the daktari asante sana ndo che Linet Oyugi kurachinsa machia getare agoteba mwana mtosara na bageni congratulations heko sana asengencho ya ujumbe muhimu ndo che Migosi Chwea na aliyetukula jinsama chamiriri agotabanga niko ndani salimia sana daktari kazi nzuri wabarikiwe na araga iko kwa Divi na Morago teba uliza daktari je nini ilimfanya afanye hiyo kazi we believe ladies wanawake madaktari ndio wanafaa kufanya then daktari nini okay elingo mabori na alenge but thank you so much Divina Mora nitamuuliza tukirudi toranda sensemo ende chiduka producer ito Joshua Utara korabnao kora for 2 minutes agarutuirane tokolero morobeli bweli tukolera tobese guskanero Ndizi TV obansu bomusi Ndizi TV Obwansu Gusii Omurigereria bwe television ya Ndizi TV Vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV Chinka kichindi chonsi Elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire Echuchi ya Sorogo Nkorwa Nyanza na Boigo Rift Valley Akesime ase namba enoti sana na ibire Inya isato isano nemo ibire Isato isano na isato isano na ibire Eyemo Elio togwikere Gose otutarire ase chiabisi chito Echuchi ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyomu chukisi mkuru wabare obokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians Good Car Clinic, macho bora kwa wote.
ayene bundi foreman omwenyene nyumba Gusii Nyakonda. Uhuru Superstores Limited nige ukorentera bi zawadi offer kirumo buko yomo bwisimiti ya Bamburi nguvu cement, Bamburi fundi cement, Bamburi tembo cement, wose seti tile offensive cement okugura nigora iraniriwe ekerengo gite kiebesa kirumo buko yomo bwisimiti ya nguvu okugura nigukwiranirwa chishilingi 10 seti tile offensive uiranirwa chishilingi 10 fundi uiranirwa chishilingi 5 nabo igesimiti ya tembo uiranirwa chishilingi 5 buno kugurime buke menge buno kwiranirwa chibeza chinyenge rioka asiduka ya Uhuru Superstores Limited asamange bakire simi asinamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards hebinto au biogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, Gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. ya mono na endo mwancho muligelia twarachiri madukani kiasi karonde twiranire gochagiga studio sentunde yakabirende yo mwelyo ekero togenda tukumulikira igoro yo muchando Fistula daktari atwereira mange oyo minto Margaret biakinera atwereire alia etereta sengencho. She's one of the survivors, is one of the achievement ya daktari agoto tebe igobono rituchiko mubole mangana achievement se bantu balenga konyire. We have a live example gaiga oerese irengana kia akonya getasi nyekitari ya Nairobi Hospital eteneta mangana Fistula utokaiga seo mchubo songo. Karibu sana daktari na Margaret tuirani kurwa somo tipako mwachumuligira ujumbe yao gendera kwenye tuma wetera online platforms abayigo tutumira wetera senchira ya SMS regabwa TV yao iboli ndelionsi nabo gotolikiraga iga ase studio. Daktari asagencho chinga kine birondo chibigenda tukuminyoka mono amo ntonaro bolia nga do we have age brackets abantu baratora mu chando yega Fistula gose bantu kia babara at least boigo. Yes, we have age brackets. Obviously, we are talking about the ladies, the reproductive age. Yes. So, a lady, she's at risk of getting that fistula. But then we are seeing fistulas, even very old people. Meaning, they have lived with this for so long, all of those years. So, the age bracket is reproductive age, women. That's when she's at risk of getting the fistula. And the old ladies, cancer. Remember, I talk about cancer. Cancer, Cancer is spreading, can cause a fistula. Like obstetric, reproductive age women. Okay.
igo mejali abana bale at the abana bake gose muna bano mwana nari na kora buna bano potentially agaro 15 years can get pregnant or those ones who are not properly guided properly taught how to live they mess around to get pregnant and those are the ones who end up having these problems because they have no money to go to the hospital they don't go for care they hide because they don't want anybody to realize they're pregnant so they end up developing this condition because of that hiding from the hospitals and from the clinic. So anybody can potentially get pregnant and end up having this prolonged labor. Then can develop this fistula. Alafu daktari sengencho ye chinga kindo chenga Dennis Onyambu Nyamari following from Kisii. Good work. Thank you so much Dennis Onyambu Nyamari kurasa mwechubo sombo. Igo fistula itambulike mapema nkubwenere. Kabisa. Do we have a risk she's a live example, yes? Do we have a risk again for Margaret na ndiko tuara fistula in the future? Yes. If she gets pregnant, na asipoenda hospitali, it can happen. So it's better muntu kabiri morito a visit. Anya waliro mwana ororo, kuna ile uchusi madaktari wako nao. Watamwangalia. And watamwadvise the best way to deliver. Ondana rukombolinga fistula ne roreli gose isa. Anybody can get the fistula. Any lady who can get pregnant is at risk of getting fistula. It's not a curse. It's not a curse. And it's not a familial disease. Endo chinga tuara kodre cross mangana fistula tutrendense mwende asengicho chingaki Margaret. Pono igano bwata wasani dirimba gotamete but now you have friends no ole biombe. How do you feel now ekarole bya? Inde bya nyego gati. Jina kinta keretenga onde nero ole muna na arenge esoki. Kisii ngangitaliare tali tuna sport ya kutumeka. Nabago charwari. Igo igwete bya pe mugoko irane tase family. Yes. Ngira ta daktari manyana yara kora ta yons. Look at him. Morigana ni mote. Yes. Ngo ya daktari tuone so litoke ngoto. Na kutungambona mrode na tekitbona namba ya chmarterito. Daktari gobono muna karodriga I know it one ngoreta because that's saving a life actually. Kwirona lyo monte smile is not easy as that. Like montabo riga gorko divina mora inga daktari. How do you manage to handle such cases? Because yasayo nabokero kendara tuale we understand mondrabo taragere after seeing all those structures and whatever. How do you handle that and what keeps you going? Divina, we used to turn them away because we didn't have anybody. Anyway. Or colleagues see you. One can annually chance, Yoko and Okora my postgraduate studies, masters, obstetrics and gynecology. In Kanyora, Kenyatta, Umita na Rengoro, or Ring specialist, fistula surgery. One of the interest, na incha to one day, in the fistula surgeon, so that you can help. So that can be our solution to tell. Great. So that's how I developed interest in fistula. I can postgraduate student at Kenyatta National Hospital. Yes. So Nkabango join, so I learned some skills from him. But the breakthrough I just go my studies on my Chile Park as a gynecologist. You can have opportunity. Yoko and you train go fistula surgeon. And they were saying for Fistula Foundation. They were about the program. You train young doctors. Fistula surgeons. So I went, I applied, I was taken, and I trained as a fistula surgeon. So as we are talking, I'm certified, world certified fistula surgeon. You can go elsewhere, I can treat anywhere in the world. Wow, congratulations, Heko. Hongera daktari. Asante. Divina mora kwa yule nga yesa wali ya daktari ya ruirete nga kia kuhandle, ngikia mo motivated. Igaro chabasubati bakwira ni wanu machando yinororo akaranga tikabe part of the solution akonya basubati.
Whatever mukuru ali free of charge. Bona ali asenya gidali yetu ya Nairobi family maternity hospital Kisii and Fistula is one of the conditions that we treat. Okay. By virtue of the fistula surgeon and I'm based there, so we overround the clock free fistula surgeries. Ona baruira bakira bagoja into the outreach organizations bakogenda bakora such seminars, such parasa, churches, awareness. Bakora awareness talk about fistula, sensitize people. Oliba we call it community screening. Okay. Oliba nyori wate shida ya fistula bamurifa. Some of them they go through the media. Banda radio, bakwana like our Kisii and Nyamira, she had us through the radio. So we have these people they go to the media houses. So me mwana fistula, banda to uko out there, ba talk to people, ba kora screening. Ba keba nyori muriro wate fistula, ba morenta. Asenya gitari ya Nairobi. Tua mwaturiti. All of that process is free. When I in the community, it's free. Patient does not pay even a shilling. They get mobilized, varianta, everything, for free. We don't charge even a single shilling. But we are in a world of competition and making money. How do you recover? Where do you get funding? Do you have even equipments? Do you have partners? Okay. Training and one of kuna vile wagocha ba to some little support. You will cater for this patient. So like the sutures we use, the drugs we use, the food we give them. So got to have some support to do. You support this patient because these patients, most of them they're poor. They cannot afford. If you are told tell them to pay, they can't afford. So they would end up living the fistula. Like the case out there, they are ready who delivered 1981. And she has been living the fistula all of these years. Because they are poor, they cannot afford. So if it was to be money, with a cost, still they will not be assisted. Solution bad. One of these Fistula Foundation is a world body, it's a world organization, the entire world. It is for supporting Fistula surgeries all over the world. They are in Africa, they are in the Middle East, they are in Asia, all over. All right. Yes. So you are giving back to the society. Giving back to the society. Problem where they are vulnerable na bantu barabataka. Thank you so very much. And for your information, when I started doing visual surgeries way back in 2016. Up to as of today, I will manage to transform the lives of over 3,500 ladies. Dr. John alone? From across the country, even across the border. I've treated women from Tanzania have come to seek treatment here. From Uganda, they have come to seek treatment here. From all parts of Kenya, they have come to my place and I've given that treatment, transforming surgery, and I've been able to change their lives for the better. See, wewe ni shujaa. You should be to be recognized. Maana mashujaa day. Hayatoka kwa mashujaa ni wagani kama sio nyinyi? We try. You are a hero. You're a hero. You are a hero. Natete ukoboli but umeshajibu kwamba nataka ukoboli nga abantu mukuru ali yankuru Kisii na Nyamira but kuirani already nga people come all over even across the border from all over the world. Kama mukuru kan Nairobi, does it mean mubwate other branches countrywide? Thank you. One and what the branches one of them what Kisii the branch ali Nyamira. We have another branch in Kirigoris, and we have another branch in Nairobi. So Nairobi here inatokana na Nairobi. All right. Whatever ngo karamore outreaches. Nimbatari shirika nko ni manyeteli shirika. We don't do outreaches. Yes. We do outreach partners who look for patients. But as a hospital, I don't do outreach. So we have these partners who look for patients and refer to the nearest Fistula. Daraja mbili Vision. So like in Kisii, tuwate Daraja mbili Vision. Hiyo ni outreach partner. Bakuri in this part of the region. Babalenta Nyagita. When I of Kenya, we have about 6 treatment centers. We have one in Kisii, where I work. The one in Eldoret. The one in Astoruka Kitale, Cherengani. The one in West Pokot, Kapenguria.
There's another one in Nairobi, tubate in Mombasa, and then recently we go in the Narok. All right. So those are the three mentions. So these are three partners that are strategically placed. Okay. Tubate baga Kisii, tubate uko Kisumu, or what they can do. So they look for patients. When they get the patients, they refer them to the nearest hospital. Center. Okay. Coordination ino ningia, strategy ningia mo konyora barwire, that's very good. Na tunawapatia heko daktari asega singia mokora, you deserve better. You are our heroes. Sengi chuchinsa chitu daktari na mangitwalo cha ukwana ni manyete tumaito semungo atebi abanyagitari baligere likorwa Nairobi hospital mbabe getendi iziri tangani. They are watching me live. All right, you can shout out to them. They are watching me live, and I think they are happy that you are hosting us this program. And we will be able to reach to so many people out there. Bali, what the condition here? Yes. It's a gender of Taraikero. Babir Bagotor, Baguaya Mangana, Chumbe. So, to go and garage, Vanya guitar. Was Andrea Guizina Yoshita. At the Babuni free, Wakuche, to Watipu, Wakuesa, Waishi Maisha Kawera kama watu wengine. Asante, gavana wa Banyakitari Balmolgeti kwa Nairobi Hospital. Tunawasalimia sana kutoka Sumurubiri Bwensakia, tukukwa negoro ya Fistula, awroira ubara ororoba bwene bwangu bagendeka, ende torisiva abande tubakonye kiagera oyinu muchando konyora montonde bwensi tubwati mipaka. Margaret, nkiora tebi kyo mwelio kuchasa mashabiki kuchasa mwako wono kuma mention elie tomokwani egere tumanye gukora. Bone ryo mweri wango ira neringambi yama nani mo nditanga nyasaye nkorira neringambi yaga ne rebionsi pi ne romubwi weta nere keningyo kyalingo chakoba mugakona kuru kwanduru ndeli yamanyikantenya na mukwani na bana na Joseph na Edison na Fifiani na bandu bonsi na barwere bandu bonsi bareka baresokie baiti barwari gundi Kisii ngange basonga tali Nairobi ibamanyete babarwari bumbosa nani kubakoira na bakora na Nepal barikoira na busa were ime na makutano wali kai barikoira na busa pada nani ngocha bari tu ngocha tole tu acheki kai ngo follow bari hapo kuna bono tu acheki utagitali bwigara misi yaite tentu acheki utigale anda misi ngocha tale 15 tu acheki na batu weekend iko bari ko batiga bosa mbata tetoswe kai bantaba yego ondo bweze bwate shida Kisii gaiga ana St. Jude ali nyakitari rikire Nairobi family akora matibabu abwenere ko bomonto St. Jude madere bosongo lakini inka oga guchigesa wata St. Jude antu baba mnyaka ali stage ba all right I got Denmark after Texas yaliotire ochirogoro na building ere nene. Asante sana daktari, itabidi tutamalizia hapo. Abangi bali batagete obokonyi watakuja hospitali tuwabaire direction iga migingo on your way gochiga sarugoro gose on your way gochinyatie kali igoralia na wakonyora anya gitari no ere nene ilieta very visible endo lige Dr.John Omboga nere the chief surgeon mangana Fistula. Maybe before call yes ntagete tebye bandu beto ngatari Fistula yotoko oh yeah treat all other conditions tuwate inpatient tuwate outpatient abangina bakanyora abana oro safe deliveries we over that tuwate oro conditions tuwate chisacho nimbaro na gitari bana mbaro oro conditions. These other conditions, is it still free? Still is free? Only Fistula is free. Only Fistula is free. Conditions ingine. Maternal care. NHIF. Okay. Yes, that's okay. Daktari wikira byanga chi condition chinde chinyinge ondo tata konyorera mwana ororo condition endeyons burwere bonde bwens but Fistula eroni gero free of charge. Ebibinde abo gwakanira korengana buna babwate their charge fee osubuna bago charge. To igagali ko bwato muchando tali Fistula tebena igumwate ba is free of charge. Wacha gondi wachake to bwata bobe. Iko Fistula is free of charge. Other services aronko when woli buna nyakitali endeyons ositali bo daktari. Asante. Mwancho muligelia tikatokorera bwasebono bagotabanga kilicho na mwanzo akikosi kuwa na mwisho. Tumejifundisha mengi abagaka mwarore support abangina baino Fistula norororo nabokonyora na ino bali morenka
ufundo eba chande teli musu mwatio kira segincho ya mache echo tigago soka makonywe genda Nairobi hospital erege gabusongo. Dr. John atakusaidia sana okonyera abange ofa 3000 abuna abange like yagere mambe ya lero twamoroka hero Dr. John Omboga ncheni konkoro kwa Sara Nyarangi ontita niko twarenge no yo Minto Brighton makoli etwini ane twakora umurobero bwensa kekoro litikole Jumatatu ikalitikole Juma kerorero twakora umurobero Obochenu Jumanne na inde twarubuligereria borobya olione kelende chibicha amaliogi asokire bya kuruga se studio nigakorwa Joshua Auta narenga na Dr. John Omboga kurasa nyagitari ya Nairobi Hospital otenene tamangana Fistula na gynecologist yali na bakwenda kororega ali alenga na kyogendrete no yoni otwenga no masubati Margaret Biaki oyole survivor ya Fistula ole buyabono abwata basani na ndengo mwakera bale omata intwakorore TV ya Ndizi igobono obwenire igobono naye tobese gutigara maega genda obweniwe oikachinga kichinde naende tigatorane Nyasaye oyo asante sana.